Wetso madume nako ile bosupa mo pateng dikgang tsa BOTSWANA television tse re di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropokgolo ga Borone ntse o kopana le na Benson Phutego re tla di tibola hela ka go leba ditlhogo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ya go motswa balelwapa lo ra Tlhaselo kwa ga Malete kwa ra motswa morago ga go tlhokagala ga ga rre Sabelo Kenneth Tlhaselo. Setsuatsue sa Milton se sa apesitseng lefatshe la Amerika kobo ka letshoba se solofetse go goroga kwa Florida seguntso. Mokatisi wa Orapa United a supa fa setlhopha sa gagwe se ipaakantse go utlwala go ka fetela kwa legatong le le latelang la kgaisanyo ya CAF Confederations Cup. Wetso se ke dikgang yo tlabong a ranolwa kgotsa a tolokola ka puo ya diatao bidio Patricia Chobonyane. Ha re tsena mo go tsone tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re ga go thona gore kgaolo ya mosopa e bo e godile thata ebile setse ikemetse ka nosi ka jana banni ba kgaolo e ba tlhophile moemedi wa motia wa popota ebile a le senata se se itshupileng fa se gata sentle bontle mo dikgatong tsa gagwe ka go ntsha madio a bonalang le go tlisa ditlhabololo tse di tlhokagalang mo matshelong a setšhaba. Tautona Masisi o tlhalositse se kwa ga mosopa fa ne a ile go rola ntlhopheng wa party ya BOTSWANA Democratic kwa kgaolong eo ya mosopa manyana re Karabo Sokrat Gare ke se go fetsa makwinja wa bega. Tautona Dr. Masisi a re ga ana pelaelo epe ya gore batho ba kgaolo ya mosopa manyana ba tlhopha re Karabo Gare jaaka mo parlamento wa bone gape ka kgaolo e sa letserwe ke Domkragam ga e sa le ditlhopho tsa ntlha tsa lefatshe leno. A re mo dingwageng tse tlhano tse rre Gare ntseng e le mo palamente o ikaile fa e le moemedi wa motia a kgonne go ithelela go le gontsi sengwe se se mo neelang tshiamelo ya go tsengwa mo maemong ao lekgetho la bobedi. Monna rre Gare ke mo palamente wa bone mo kgaolong mme se se kgatlhang ka ene ene na pega dipalo nako le nako gompieno wa go dipega go gaisa mongwe le mongwe mme a dipega ka lona a dipega ka gore tumelo e le nang le one mo phathing ha e kana ka sepe. Baemedi ba BDP ba bokhanselara ba ba oketsegileng go tswa kwa go boroba bobedi go ya kwa go 15 ga mmogo le mo palamente wa bone Gare ba gakololwa go tshwaragana le go nna le mowa wa neelano le kemonokeng gore ba kgone go tswelela ba fenya. Ke hano le ba ke tshwaileng le gore re ka emela top party e pele kwano gore re tle go ema manokeng re tle go dira jaaka nna ke ntse ke dira ke tsa ditaelo jaaka ke dineelo ke be ke di diragatse mme bile ke netatsa go dira ka motle mo go leng teng gore mananeo a leng teng mo BOTSWANA batho ba kgaolo e ba akole. Karabo ke ngwana o wetseng mowa ke ngwana o botlhale o le itseng ba gaetsho gore le boikobo jwa gagwe ke ba tshwantshang wa le jwa ga ope o tsene mo parlamenteng morago gore tautona a rona tse setilo sa botautona a re yeng go tsena mo batswaneng ba gaetsho re kopeng tlhopho ka boineelo ka lorato ope wa lona le ha le mo Freedom Square a se ka ba leka go ntsha lehoko la tlhapa ka gore lone leo hela leo le tabe le senya boleng jwa party ya ga Domokraga. Tautona Masisi wa kgotse kgaolo ya mosopa go bo ile yone ya bobedi go kwadisa batlhophi ka dipalo tse di kwa godimo mo lefatsheng leno e sala morago ya Good Hope Matete a re dumela fa batlhophi ba 27,869 ba ba ikwadisitseng ba tla tlhopha sentle go baballa bokamoso jwa bone. Ke se go fetse makwinja BTV News mosopa Me ga re tswelela tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o na ile go gomotsa balelwapa lo ra Tlhaselo kwa ra motswa morago ga go tlhokagala ga motsadi wa bone bonre Sabelo Kenneth Tlhaselo. Re Tlhaselo yone ile mogwebi yo motona wa dipalamo o ka ilwe ke tautona jaaka setswerere motho yo lerato yo lepole mme bile a re o tshwanetse go gopolwa ka ditiro tsa gagwe tse dintle ke ikantse khumalo wa bega.
Ba lelwapa la ga Rre Sabelo Tlhaselo ba ba santseng ba gakgamaditswe ke leso la gagwe ba tlhalositse fa a tlhokafetse ka go ikgapela botshelo ka letsatsi la tshipi. Rre Tlhaselo yo neng a tlwaelesegile fela ka go bitswa Sabelo o ne a tumile ka go nna mongwe wa bagwebi ba ntlha ba lehatshe leno ba mohama wa dipalamo. Ngaka ra mmona o na le bana ba gwe ba bereka le bone ba dinese ba feta ba re tlhobosetsa ba re nya re o mapodisa na tla ka ene gana botshelo on a Monday morning ra tsogela gape teng ko police station ya Gaborone West ba re thusa ba sepolisi ka botswapelo mme be ba ra ba re nya le tsere tshwetso e fela re ra etsa ga re itse gore re dire ja me ba re nya mme re le ga kolle a re direng postmortem le tla le itse gore ta sentle go diregileng mme ga nna jalo ya dirwa ka la bobedi maduo a tla supa gore mogolle itsetse botshelo. Fa ntsha molaetsa wa kgomotso go ba lelwapa lo ra Tlhaselo, Tautona Dr. Masisi a re Sabelo e ne le senatla sa kgwebo a gaisa bontsi ba ba lekana naye le ntse a na sena dithutego tse di kalo. Tautona o kopile ba lelwapa le setšhaba ka kakaretso go mo gopola ka ditiro tsa gagwe tse dintle. O botlhoko mme a gona gore ka reng ke go amogela ke tsise one matshidiso ao batho bo go madisa holang itseng hela gore mogolle re tshetse nae re itse botshelo ba go ba bonnatla ba bokgoni ba bopelonomi le go rata dio ditlhamalla ditumelo a re mogakolo go le ka tseo ga nke gore thuse sepe go nna re ya kabetsa gore ke eng heiwe ke ba gorile o tshetse botshelo ba gago o re diretse rotlhe o re godisitse gape ke batla go le kopa ke le rapela ka mong ka go kgonang ma le bona a botisa belo Tlhaselo ha tshwanele BOTSWANA ka bontsi wa senoga ka monana le gone, but the sharpness of his entrepreneurial spirit ka titego ya nana le one ka ha simotseng ka teng he stands out o gaise ba le bantsi ba ne bana di tlhakatlhaka and go mo tshwantse gore go kwalwe kana ha sello se ntse ka mokgosi ntseng ka oneo moholo a batla le bana le nna le kgomotsego ke a go leboga mongame ke a go leboga maitsho gore ba le ditsile a modimo a le ba ba lentseleng le tshweletse dintsi tsa lefatshe mme a modimo a nna le ba balle. Re Sabelo Tlhaselo o tla bolokwa kwa gagabo kwa Ramotswa ka Matlhatso. Ke ikantse Khumalo, BOTSWANA Television, Ramotswa. Leso lo ga Rre Sabelo Kenneth Tlhaselo yo tlhokagetseng gone ka tsatsi la tshipi le tlogetse ba le bantsi ba kabetse segolobogolo ba nne ba gamalete kwa Ramotswa ko gone kwa tlholegang teng. Dikgang wa BTV News o nkutlwile Tamage o na ile go lekola ba lelwapa leo kwa Ramotswa kwa ba mokaileng e le mongwe wa bagwebi ba ba tumileng thata mo go tsa merero ya tsa dipalamo le mesepele. Rre Sabelo Tlhaselo o tlhokafetse ka letsatsi la tshipi a le dingwaga di le 71. Ba lelwapa le ba dirileng nae ba tlhalosa fa Rre Tlhaselo a ne a atlegile thata mo mererong ya dipalamo tsa setšhaba go rala lefatshe leno le ko mafatsheng a sele ka khamphane ya gagwe ya Sabelo Express. He single-handedly, together with his former wife, they took this business from nothing and grew it. O simolotse kgwebo ya gagwe le mosadi wa gagwe wa pele ba ne ba igodisa go nna bomankge mo mererong ya dipalamo tsa setšhaba. He had a lot of passion for his business, and he was a man who was always on the ground. O ne a tshwara ka diatla. Dingwe tsa tse Rre Tlhaselo a tla gakologelang ka tsone ke go bo e ne le morotloetsi o motona wa tsa metshameko ya kgwele ya dinao ko motseng wa Ramotswa le kgaolo ka bophara.
re kopane ka go tshameka bolo pele mme le re tswa mo go tshamekeng bolo ne ke bereka mo bankeng e nngwe no go financial services go nata le ene ko e le mongwe wa di-client tsame go re itsane ko bolong yena a tshamekela mokgosi ya mfighters yone ya Moramotswana nna ke tshamekela ya Randall ACC ko Gaborone. Re Tlhaselo e ne e le mongwe wa bagogi ba kereke ya Lutere mo motseng wa Ramotswa. Sengwe sa dilo tse gape ke itseng gore o na le thata mo go tsone ne le kganya sedumedi ya kereke ya Gabone ya Lutere o na e direla thata le jaanong jaana ke dumela ke re ba na le koloi e leng gore ile le mo le gantsa setse botshelo botsogo ba go ekete wa go tlase a ba rekela minibus mo khutleng ya ga Malete ke tla re ne re sa ile ha tshile motsadi wa Popota na le bo culture day kana re na le meletlo mengwe e tshwanang gore e tshwarwe ke motho o na rabela. Ba lelapa ba supile ga dithulaganyo tsa segopotso sa ga Re Tlhaselo di tsweletse. Postmortem or not me ra e dumana ka mofero wa pele gore nyame re kopa gore e diro re tle re itse gore tota go tsamaile ya me ba re solofetsa yalo ile tsi dirilwe e tlhotse e dirilwe gompieno. Re Tlhaselo o tla bolokwa ka matlhatso go ga bo ko Ramotswa. O nkutlwe Thamage, BTV News, Ramotswa. Ya gagwe o bone khotso ga re tswelela. Mothusa Tautona Reslam Batsogane a re poso ena le seabe se segolo sa go itepatepanya le dikgwetlho tsa sešwa tsa ditlhaeletsano go akarediwa go godisa itsholelo le go rotloetsa mowa wa dikgwebo mo Batswaneng. Fa a bua kwa Tatisiding kwa Bokone mosong ono go ipelela dingwaga tse di 150 tsa go nna teng ga poso lefatshe ka bophara le go bula semmuso dikago tse dišwa tsa poso tse di nang le marekisetso. Re Tsogane o ne a kgola ba Botswana Post go bo bana le tebelo pele go tswelela ba isa jalo ditlamelo kwa setšhabeng le ntswa ba le manoke phadisano ya borenyane mo mmarakeng. Bathani Mando monongwaga letsatsi la go ipilela go nna teng ga diposo le hatshe ka bophara le tshegeditswe ka sethogo se se reng dingwaga di le 150 tsa go rotloetsa dithaeletsano le go nonotsa setšhaba. Ka jalo Botswana Post jaaka makalana a mangwe go supagala ba tsweletse sente ka go golaganya tšhaba eno le go ntsha ditirelo. Mothusa Tautona a re go boposo e kgonne go tswelela e ntsha ditirelo di akaretsa ditempe le go nna lehelo la go boloka madi le go amogedisa bagodi go supa fa poso e le moko thata go itepatepanya le diphetogo tsa sešwa. A re go bula ga mmolo wa poso mo Tatisiding go tshwanetse ga kgolwa ka go taoketsa ditirelo tse di bona mo posong ka nako e le nngwe. Postal services continue to act as catalysts for economic growth and entrepreneurship. Mobile-based applications such as DH Post create spaces for entrepreneurs to thrive by connecting them with broader markets. Tatisiding re bona ekete ga ona di moro sentle mme ra re kana poso ke kompone ya setšhaba ke le rona re sa te ka moronyana o e leng gore moro yo o tla bo dira gore batho ba Tatisiding ba ne le go ba yang teng makgobokana ba bona ditlamelo. Dithabololo di tsene mo motseng wa rona ya poso e re saleng re e lwa lebaka le lelele. Tona wa dithaeletsano dikitso le boranyane re thulaganye segokgo o ne a kgola boeteledipele jwa Botswana Post gore ga ba ka ba inela fa ditirelo dingwe tsa bone di tsewa ke maranyane. Ba nnile le gone gore ba itebaganya le diphetogo tse ba ikamanya le tsone ba hetola ka ga ba dira ditirelo tsa bone gore le bone ba kgona gore ba tswelele ba dire ditirelo tse ba ntse ba di lega mme ebile ba dirisa maranyane. Go agiwa ga poso mall go na le bokao le mo thutong. Thuto ko ditheo e ne e kgona gore e tswelele batho ba ithuta ka tlhaeletsano and poso e ne na le di-middlemen batho na ba corresponda ba kwala ka poso and we know the role e leng gore poso e tswele ka mateo le gompieno tse tsweletse ya re thusa go dikgang tsa thuto. Botswana Post
e mo letsholong la go hetola selebego le go tlhabolola diposo go rala lefatshe leno gore batswana ba tswelele ka go akola ditirelo tsa maemo a ntlha. Bethany Manto, BTV News, Tati Siding. Fa re tswelela ofisi ya Kimberly Process KP e letse e butswe semmuso mo lefatsheng leno le maiteko a tla thusang go tsweledisa maitlamo a lenaneo le. Fa bua kwa pulo semmusong ya diofisi tseo monotoropo kgolo Gaborone tona ya kgotetso le ditswamong re lefoko moagi o ka ile fase le kgatelopele e tona mo go supeng maemo a lefatshe la Botswana mo go rotloetseng ditsamaiso tse di nang le seriti tsa thekiso ya teemane e sa retefadiwang. Ke letleletswe Somolokae wa Bega. E ne ya reka ngwaga wa 2016 kwa phuthegong ya lenaneo la Kimberly Process kwa Dubai. Mafatshe a kgaolo ya Afrika ba ema ka dinao go ntsha mogopolo wa gore go nne le lefelo la sennalaruri la lenaneo la Kimberly Process, mme mogopolo o wa dumalana ka ngwaga wa 2019 kwa phuthego e neng e tshwerwe kwa India. Ka yone nako eo lefatshe la Botswana le ne la nna mangwe a neng a supa kgathego ya go nna legae la diofisi tseo, mme jaanong seo e sa tlhole e le dikeletso fela, diofisi tseo di simoloditswe mo legaeng la teemane. Botswana was motivated to bid to host the secretariat because of the value and re le leloko la lenaneo la Kimberly Process re ne ra tsaya maikarabelo a go nna le diofisi tsa boeteledipele jwa lenaneo le tsa sennalaruri mono. Se ke ka gore re lemoga mosola wa teemane mo go tsiseng ditlhabololo le go godisa itshwelelo. Re ne re batla go tlhomamisa gore tshimodiso ya diofisi e a atlega. Re ne ra dira seo ka go tlhaloganya mosola wa go rotloetsa ditsamaiso tse di nang le seriti tsa thekiso ya teemane, segolo jang re lebeletse dimmaraka tsa teemane tsa mafatshe tse di fetogang gangwe le gape. Industry or diamond trade is the mainstay of our economy. Ofisi e solofetse go thusa gore thekiso ya teemane e sa tlhotlhwang e tlhabolle matshelo a batho ebile e tsepamise itsholelo tsa mafatshe a farologaneng a Afrika. It will provide the backbone for the Kimberly Process to drive unity, not only globally but crucially across the African continent as well. This secretariat will help ensure that diamonds go simolodisiwa ga diofisi tsa go tsile gore nonotsha re le boeteledipele jwa lenaneo la Kimberly Process se tla re thusa go bona maungo a ditsamaiso tsa Kimberly Process di akaretsa go tshwaraganya mafatshe le go dirisa thekiso ya teemane go tlhabolola matshelo a batho le itsholelo mo kgaolong ya Afrika. There are those who seek to undermine the Kimberly Process, offering untested alternatives or pushing for changes that serve their own interest and not really to the best interest of Africa. I'm particularly happy to see so many people who have traveled with us. Ke itumelela go bona mafatshe a ntseng re tshwaragane setiro ya go baakanyetsa diofisi tse letsatsi le fitlhile, mme ke tumela gore tshwaragano ya rona ga ena go ema go tsweledisa maitlamo. To make it an institution that all the KP family can be proud of. Mme jaanong ga kaiwa fa go saletse boeteledipele jwa mafatshe a Afrika go tsweledisa mogama wa teemane le go bona gore maikaelelo a lenaneo la Kimberly Process a diragadiwa. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Wetswa le gona o tsubang segwana sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television primaneng ya tsatsi la laboraro. Mejaanong banni ba motse wa Mabese kwa kgaolong ya Tonota ba le 27 87 ba fetogile basupi gore lenaneo le le tlhabolotsweng la Ipelegeng le ka noa moro. Banni ba ko ba ne ba loga mo dithutong ka go harologana tse go solofetseng gore ka tsone matshelo a bone a tlhabologe, ka ebile dikitso tsa bone tsa tiro ya diatla e le tsa seemo se se fa godingwana. Tona ya dikgaolo le tlhabololo magae re Kgotla Utlwetse o ne a rola molaetsa ko kalosong eo. Abigail Madorobo wa Bega. Baithuti ba le 27 ba ne ba loga mo dithutong tse di farologaneng di tshwana go aga, go penta, go dira ka logong gareng ga tse dingwe ka fa tlase ga lenaneo le le tlhabolotsweng la Ipelegeng. Tona Utlwetse a re lenaneo le tsamaelana le lenaneo la puso la diphetogo le moalo wa lephata la dikago le tlhabololo magae tse di ikaegileng ka go tlhabolola bodiredi le go tokafatsa ditirelo tsa selegae. Tlhoka le go atega mo thutong wa palamela go godimo-dimo ka molato a mathata mangwe a neng a nna teng. Go tsala gore re gologongwe bo otelwa ke ithobogo.
o bo to ha o tsena mo ditseleng di sele tse dingwe tsa tsona di ka nnang tsa helela jaanong o ile ko kgolegelong mme puso a be sekaseka gore a bana ba a batho ba botlhe ba akanyediwe mme ra be re leba mo mananeong a puso gore lenaneo le le ka nnang bogebo gore le gore hitisa koo ke lona lenaneo la rona la Ipelegeng gore go nne le gore ha ba dira Ipelegeng go bo gona dithuto dingwe tse ba di thathelelwang. lenaneo le la ASDC le tla thusa gape go araba selelo sa lethoko la ditiro le puso e mekamekaneng nalo. Re ithutile thata mo lenaneo lene kana fat mindset change go tswa mo Ipelegeng ele a gore ma dithata gompieno ke Ipelegeng ye change matshelo a rona bosolo jotlhe ka tiro ya diata yone ha e hele e ntse le teng. Tiro ra ile bogela batsadi e hapele ga rona ke tiro e ntle thata e re ile bogela re ba re itumelela rothe re le morahi wa mabese re bona gore puso a rona e meka dinao e tsa dikgato tse di maleba. Banni ba go tile go tsenya dialogane tse mo tirong ka go abela ditiro tsa kwa malapeng a bone gore ba kgone go tokafatsa tiro ya bone ba bo ba thabola matshelo a bone. Abigail Madorobo, BTV News, Mabisekwa. Magastrata yo mogolwane wa kgota ya ditsheko ya Broadest mono toropo kgolo Gaborone re go fa one morweng o letleletse mogakolodi Ntebogang wa dingwaga di le 34 34 tetla ya go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo. Ntebogang o lebisitswe melato le mebedi ya polao ya e dirileng ka kgwedi ya motsheganong ko kgaolaneng ya Tapalanoga kwa Mogoditshane. O nkutswile Thamaga wa bega. E ne ya re ka kgwedi ya motsheganong e le 12 monongwaga mogakolodi Ntebogang go bela elwa a ne a bolayang kano Skelemane le monyana Joyce Mpedi go kgaolong ya Tapalanoga ko Mogoditshane. E re ntswa lekgotla ne le sa fa mosekisi wa sebaka sa go tlhalosa gore a o ipona molato kgotsa nnyaa. Mosekisi wa mo nakong e fetileng o na tlhalosetsa Magastrata go fone morweng gore ka nako ya fa bola bobedi jo o ne a utlwa lentswe le mmolela le go molela go bolaya Mpedi le Skelemane. O tlhaloseditse lekgotla gape gore o ne a sa nwa le go goga ditagedipe ka nako ya fa bolaya batho bao. Magastrata morweng o ne ka nako eo a ntsha taolo ya gore mosekisiwa a iswe go sepatleng sa Sabrana go tlhatlhojwa tlhaloganyo. Morago go bala pego ya ditshekatsheko tsa ngaka ya tlhaloganyo e neng e tlhatlhoba mosekisiwa e supang fa tlhaloganyo ya mosekisiwa e ne sa kgwetlelwa ke sepe. Magastrata morweng o na fa mosekisiwa tetla ya go emela tsheko ko ntle ga kgolegelo morago gore mosekisi wa tsheko e le motlhotlhomisi wa yone ba dumalane fela ka bongwe fela jwa pelo gore a neelwe tetla eo. Morweng o ne a laela mosekisiwa go itlama ka madi a tshwarang 4,000 pula le go itlama ka basupi ba le babedi ba mongwe le mongwe wa bone a tla itlama ka 2,000 pula. Nngwe ya dilo tse tlhotlheleditseng Magastrata morweng go fa mosekisi wa tetla go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo ke go bo a supile fa ya go na le kgaitsadi e Bontle Nobola ko Block 9 mono Gaborone le gore a seka a ikamanya le ditagi kgotsa sepe se tla fetola maitshwaro a gagwe ka nako yotlhe ya emetse tsheko kwa ntle ga kgolegelo. Mosekisiwa o laetswa gape go isupa kwa mapodiseng a Gaborone West mo sebakeng sa dibeke tse pedi dingwe tsa kgwedi le go tla fa pele ga lekgotla nako nngwe le nngwe fa tsheko ya gagwe e tsena. Mosekisiwa o tla fa pele ga lekgotla kgwedi ya Ngwanatsele e le 25 monongwaga. O nkutlwile Thamaga, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. Re tswela re kgabolela ka mokwa moseja ga mawatle mo go tsa mafatshe a sele lefatshe la Amerika le ntse le tlhasetswe ke ditsuatsue tse di mašetla di le mmalwa monongwaga. Mme mo nakong eno le tlhasetswe ke setsuatsue se se bidiwang Milton se go solofetsweng gore se tla ama kgaolo ya Florida bosigong jono. Setsuatsue se ke sone se se bakileng gore tautona wa ko re Joe Biden a tlosolose loeto la gagwe kwa Germany le kwa Angola.
Setswetswe sa Milton ke sa botlhano go tlhasela lefatshe la America morago ga tsa Beryl, Debbie, Francine le tsa bošweng sa Helene. Banni ba kgaolo ya Florida e go solofetseng gore e tlhaselwe ke setswetswe seo ba simolotse go hudugela kgakajana go se tshaba. Batho ba feta 3.3 million ba ka nna ba angwa ke seemo seo. I am scared. Mierda. Seemo se sa fela thata ebile re patelesega go hudugela kgakala. We're evacuating. Had to get a hotel very far away. Ke sengwe se se tshosang ebile ke la ntlha mo botshelong jwa me go nna le tiragalo ya mofuta o. Tautona wa lefatshe leo re Biden o akgoletse boeteledipele jwa kgaolo ya Florida go tsibogela setswetswe sa Milton. Moeteledipele wa kgaolo ya Florida o ntse a dirisana sentle mme a re ona le sengwe le sengwe se se tlhokegang go tsibogela seemo. Ke buile le ene maabane ka mo akgolela tiro e ntle e a e dirang. Re na ra dumalana go tswelela re buisana. Ntlhopheng wa botautona wa party ya Republican Donald Trump o supa ka monwana puso ya ga Biden a re e senya madi a ka bong a thusa batho ba ba amilweng ke dibetso tsa tlholego. He and she, they send hundreds of billions of dollars. Ba rometse bontsi jwa madi kwa mafatsheng a sele mme ba neela ba ga rona masalela. The foreign nations. And you know what they're giving our people? $750. Mothusa tautona wa America Kamala Harris o ganeditse mafoko a ga Trump. It's extraordinarily irresponsible. It's about him, it's not. Ga se ka ga ene, ke ka ga tšhaba ya lefatshe leno, ke ka moo le go tlala fema le tseleng ka ditsompelo tse di ka thusang batho ba ba e tlhokang. Ofisi ya tautona wa America ya re go tlosolosa loeto la ga Biden go botlhokwa ka mabaka a bogale jwa setswetswe sa Milton. Mafelo mangwe a amilweng ke setswetswe sa Helene a tla angwa ke sa Milton le ntswa bogale jwa sone bo fokotsegile. Laonele Gwale, BTV News. Diwetse mera ko hela ka kwa khutlwaneng sa tsa metshameko morare thato Kgosimore o go tshotse. Ke a go leboga Benson Matla metlo modisa ke go di gorosa ke bidio thato Kgosimore ke tla jalo ka tsa metshameko pego e kwa setlhoeng. Setlhopha sa setšhaba sa tennis sa basimane ba dingwaga tse di kwa tlase ga tse di 12 se tlhotse se latlhegetswe ka dintlha tse pedi go elengwe kgatlhanong le Zimbabwe mo metshamekong ya kgaisanyo ya ITF CAT 12 and under teams finals e tsweletseng kwa Notwane Tennis Center mo Gaborone ka tlego Kgakole. Lefatshe leno le simolotsa letsatsi la boraro la kgaisano bokoa jaaka Francisco Brink a na latlhegelwa a ketekwa ke Chamak Zwaniki wa Zimbabwe ka disete tse pedi tsa 6-1 le 6-2. I think I lost it on most important points when I gave. Ke latlhegetswe ke motshameko ka gore ke ne ke neela motshameki wa Zimbabwe dibolo tse di motlhofo mme seo sa dira gore a ntsenya ka fa tlase ga kgatelelo. I was never in advantage in the games. My forehand was really good and me approaching. Ke fentse motshameko ka gore gompieno ke ne ke tsogile sentle ebile ke tsene mo gone ka maikaelelo a go fenya mo godimo ga moo ke ne ke ipaakanyeditse kgaisano e fela thata. Knowing that it's not going to be an easy win, yeah. Mo motshamekong wa bobedi magareng ga Botswana le Zimbabwe ga bo go kopane Rorisang Ubuseng le Unathi Sithole. Baagisanye Zimbabwe ba leka ka gotlhe go lekalekanya dintlha fela Ubuseng a bo a tsogile sentle a fenya motshameko o motlhofo ka 6-3 le 7-5. Mafatshe a Botswana le Zimbabwe a na tswelela itana ka ngwaga e tshela mo motshamekong wa di-doubles kwa bobedi jwa Moshe le Kaukau le Francisco Brink ba monogae ba ne ba thulana le Chamak Zwaniki le Munyamunasha Mtlhanga ba Zimbabwe. Mme Zimbabwe ba fenya motshameko o ka 6-2 le 6-3 go etsa letsatsi la boraro la kgaisano ba fentse metshameko ya bone mebedi go le mongwe wa Botswana. I was not playing. Ke ne ke se mo motshamekong o gotlhelele le fa ke ne ke na le sebaka sa go tsaya dintlha ke ne ke retelelwa ke go dira tiro fela e motlhofo. Yes. Mostly I was just trying to play to his backhand with heavy spin. Ke simolotse motshameko ke lebile motshameki wa ne ke tshameka le ene ka fa a tshamekang ka teng mme ebile ke ne ke le kelotlhoko ke sa batle go dira phoso epe go fitlhelela ke fenya motshameko. And that's where I think I played my best.
metshameko eo ya kgaisano ya ITF Cat 12 and Under Teams Finals Competition e tla tswelela ka moso ka metshameko ya di-doubles tsa basetsana le basimane mme kgaisano e solofetse go ya bokhutlong ka Sontaga. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. A re diwetse ka go lebatsa kgwele ya dinao mokatisi wa setlhopha sa Orapa United Nicola Pantev a re ntswa e le lantlha setlhopha seo se fetela kwa tikologong e latelang ya kgaisanyo ya CAF Confederation Cup se ya go tlogela motlhala le fa se golagantswe le ditlhopha tsa bokone bophirima jwa kgaolo ya Afrika mo khupeleng e dirilweng ka mosupologo kwa Egypt. Kgomotso Sefoko a latela. Setlhopha sa Orapa United se gorogile kwa metshamekong ya ditlhotswana kana group stages go sena go ntshetsa nte setlhopha sa kwa Zimbabwe sa Dynamos mo metshamekong ya tikologo ya ntlha ya go ipatela phata mo go tse 16 tse di taloelang sejana sa Pakae. Setlhopha sa Orapa se feditse ke makgolakganyeng a Orange Free Cup ka se lile mo maemong a bobedi kgatlhanong le Jordan Galaxy. It will be a big challenge for our team to participate in group stage CAF Conference Cup. I think that our team is setlhopha sa rona se tse ka batshameki ba botlana ba eta bongelelantha ba tshameka kgaisano e mme fela ke batshameki ba na le maikelo a go fenya le go dira bonte le fa re le bašwa ra go tshameka re sa tshabe sepe. For our philosophy, we'll try to play our football without any fear. We have enough respect to all teams in this competition, but we'll play without fear, and I'm sure that we'll show in Africa that we can keep good level here in Botswana. Setlhopha sa Dosterishes ba mo Group C ko ba golagantswe le dithopa tse di setseng di tseneletse kgaisano e makgetho a le mmalwa jaaka ASEC Mimosa go tswa Cote d'Ivoire, ESC Giraffe go tswa Senegal ga mmogo le sethopa se se kileng sa tshamekelwa ke motshameko wa mono ga e tumisang Orebonye sa USM Alger. For me, this is a big chance to introduce myself in this part of Africa and also in kgaisano e le nna mpha sebaka sa go ka itshupa le sethopa sa me gore re tshameka jang le gore ga re ata go tsaya karolo hela re tsile go phadisanya mo kgweding tse nne ke ntse ke na le sethopa se ke itemogetse diphetogo mo tshamekong ya rona. Metshameko e tla thusa setlhopha sa rona go ithuta go le gontsi le go gola. And will give us more experience and confidence to continue with success in the World League also. Setlhopha seo sa toropo ya moepo a TEME se tla simolola loeto la go gweta go fetela kwa pele ka go eta le USM Alger kwa Algeria kgwedi ya Ngwanatsele a le 2022. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Kgomotso wa Sefako a re tlisa jalo ka bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko a re go Benson Phutha gore utlwe dintlhakgolo tsa dikgang tsa nako ya bosupa. Tautona Masisi a gomotsa balolapa lo ra Tlhaselo go ga malete ko Ramotswa morago ga go tlhokagala ga Garre Sabelo Kenneth Tlhaselo. Setsuatsue sa Milton se se bogale sa pese le hatse la Amerika go boka le tshoba ebile se solofetse go goroga kwa Florida seguntso. Mokatisi wa setlhopha sa Orapa United a supa fa setlhopha sa gagwe se ipaakanyitse go utlwala go ka fetela kwa legatong le latelang la kgaisanyo ya CAF Confederations Cup. Wetsobro ga dikgantse ke tla ke na le puisano tse di harologaneng di tlhomagana ka tsela e tsialo mme pele re tsena mo go tsone a ra kogela kwa go tepolo a pirutlwa ka maemo a bosa la modisa therapana ga kole galalwa a nne kagiso. Baga e tsomadume nka mogela ka seemo sa loapi na ke khumo se sa monaka maitsebeng ano maru a bonala mo mafelong mangwe mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatlheng ga mogole kgaolo a kone mme ebile go na le kgonagalo ya gore maru a ka duma kgotsa ne sa pula mafelong mangwe mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlheng ga mogole kgaolo a kone ka tsatsi la labone re soletse re go thibile ka bontlha bongwe mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatlheng ga mogole kgaolo a kone mme ko kgaolong ya le gare gone re soletse re go bona le dibata tsa maru go tla bo go apogile ko kgaolong yang habe chobe ga mogole ko bokone botlhaba setšhaba sa kolla go ipaballa mo diphefong tse di mašetla tse di aname mafelong a mantsi a lefatshe leno mo mosore soletse re rutwa tsego le bothito mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlheng kone le gare bokone botlhaba ga mogole kgaolo a chobe fa mafelo a mangwe
wa lefatshe leno gone re soletse re go itwatsa go le mogote mme tla re mo tsamong ya letsatsi go tla itwatsa go le mogote mo dikgaolong tsa gantsi borwa botlhaba kgatleng kweneng le gare bokone botlhaba ga mmogo le kgaolo ya Tšhobe re soletse ga tsa selekanyo sa mogote magareng ga 33 go go 35 fa kong gabe ga mmogo le kgaolo ya kgalagadi gone re soletse re go itwatsa go le mogote thata re soletse ga tsa selekanyo sa mogote wa 36 go go 37 mme a re le ba mello e shang e supiwa ke malo mohibidu mme a bonala mafelo mangwe mo dikgaolong tsa gabe kgalagadi kgatleng kweneng ga mmogo le kgaolo ya legare setšhaba sa gakolola go tshwara mello ka kelotlhoko mme ga re le ba ditoropo dingwe mo Afrika re soletse robo go thibile ko Gqeberha mme go tla thiba ka bontlhabongwe ko Antananarivo, Cape Town, Luanda ga mmogo le ko Nairobi go tla bonala dibata tsa maru ko Dar es Salaam fa go tla bo go apogile ko Windhoek re soletse kgonagalo ya pula ko Addis Ababa, Monrovia ga mmogo le ko Rabat mme go tla thiba ka bontlhabongwe ko Cairo le Tripoli go bonala dibata tsa maru ko Khartoum ga mmogo le ko N'Djamena ke sone Semo sa Loapi ene Boroko. Mo dingwageng tse 5 tse di fetileng lefatshe la Botswana le ntse le itemogela ditlhabololo le dikago tsa mafaratlhatlha a metsi lefatshe ka bophara. Maikaelelo a ditlhabololo tsa mafaratlhatlha a e le go itabaganya le go tlhomamisa fa batho ba lefatshe leno botlhe ba bona ditirelo tsa metsi. Puso e na tsaya tshwetso ya go tla ka ditogama